A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma umat Muhammad, hubung rinubung umat Muhammad, winayungan malaikat, sinamat dan para nabi rineksa dening Allah, selamat umat Muhammad iya kana kudu nastangin. Allahumma rubung kuning sekar kencana, rejeki lulut jalma katut, sakadhik lunga agung kang teka, panedane Gusti kita, para wali sami muji-muji sarining bumi, amuji sarining bun, amuji sarining jagat. Rejeki teka pangiringe, rejeki kuning pinayungan, rejeki lulut pinayungan pan sekabehing para sekabat sedaya. Allahumma lah turitoyo, Allah kang andum cahya, bumi kang andum rejeki, pratolong lebur sekabehing Pancabaya pitung aras pitung kursi, lestarining para nabi, lestarining para sekabat sedaya. Allahumma sayyidana, lemah burung sinebut minangka bawa, iman tali sinebut minangka luar. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, panjenengan tebihaken saking godha rencana nini kemanten kekalih. Allahumma mas kemambang, rejeki saka pangeran, kudrat kudrating Allah ya Allah kang paring murah. Allahumma inna nas'aluka selamatan, selamat Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad, angsal pangandikaning Gusti Rasul, siung uhur panjang umur datan kena winatesan, kawongna pandan waringin, regu sadya sanggar waringin, diaminono para nabi, diaminono para wali, diaminono para pendeta, diaminono para wong tuwa, diaminono para sederek sedaya. Robbana atina bidunya kasanah wa bil akhirati kasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.